زانیاری زیادت درباره کاربدان این هفدیتنا اردوغان و özgür özel و هرسا ناراضی بونا مهپ شوکت هر کی نوچگان نودا و انقل لگل مد بو ده بدم شوکت ما هنگتش بحث کردن که اردوغان دولت بخشلی چه گویی لی زیادتر برتکان چاوانن و چما آکپ حتی نهانی که بیدنگت شک نگوییه کرم سیما بابت که حساسه بگو ما جبو اک پارتی جبو مهپی جبو جهپی جلی تشتی که امزانه و که جسی و یکی آداری پشتی هل بجارترن حتی نه اک پارتی دناو حوله که ده چما جبر که دل بجارترن سی و یکی آداری ده وقت زانی جهپی بابو پارتی یکم و گلک در دور نزیکی اک پارتی دوی باوریه دنه که دی مهپی زده سوده که جدی ناداک پارتی ج ناراضی بودن زیاده تر تشتی لان قراردیاره و کو جاره کدی که حول جبو درست کردن هندک اتفاقان تیدا بگو من هندک دی ببینه قربانیه و عالیه دی چه مهپه بچه عالیه کدی بله روشه که به وی رنگی در کتیت دنا و هفته دیگه شدن گرین که بون بگو من هفدیتنا özgür özel و اردوغان هفدیتنا آیشه آتش و اردوغان و پیام دولانه هاتنه دان ایدی زیاده تر بحثاوی که هیا کو يعني دي جابه درباسي برای جمهور ببه یا نه بله روشا بالانسا سیاسی یا نه دی بگو هرج برکو اک پارتی پیوستی بویه که هیا جهه پجد خوازه هندکی دی با آوائه که دی خودناو سیاست ده اکتیو بکه عالیه کنه ها نرازی سروی مسئله بگو من حتی رجعه که مهپه لی مهپه انده گارانتین ویه نه بگو من ها بروکراسی ترکیه بشکل زیده تایبت اگر هم بخص استخبارات آسایشی بکن و بخص سازی اندین جدی بکن ده دست پیدا همه وان بابتان سیما عزیز گل میوان خو بنرخین بریس تاجیرا باکتاش سروکا نواندالی کولینین دی ان میوان منه تاجیران منجک hoş geldiniz. بریت تشتیم خیر هاتن. Şundan bahsedeyim. دخوازم بيت بحسابي تشتي بكم نا اردوغان و سروك جهبه هفديتنا كرن بيشتوي هناك إيدا هاتن كرن ديسا بشر باهچلي گوت جهبه بأك بارتي كاره اتفاق کیچه بکه گلول دوان درباره ده اتفاق نو هفپیمانی نو دروجه و دهنه آن تشتکهل به مجارده نها بری وکوند زانن ماسه شش پارتیان هات بو آوا کرن اردوغان بخوا اصلا نها دخوازه دخوازه به وی شکلی تشتکی آوا بکه به شنر مراد شنر آخ شنر آخوی دیساب özel آخوی yani ام دبینن کو دیپلماسیک پیش دریاته بره برن و یکمین کسا کرونیشی مراد آخ شنره پشت 18 سالا اردوغان ام کارم بجین هری داوی دنیزبان خاره هفدیتine kır bu pişti web saroke CHP're hevditine kır yani az bu xoş şirove movi şekliye bi taybej bo destura bingehin ku ve çebke jbo ve xwaze pişkiriye ki jwan partiya bigre دیسا CHP هلبجارتنی شارداری جیب سرکت او جی باندورک هی لی زیادتر امکارن بیجن جبو پشکریا جبو دستوری چه بکه دگره لی MHP او گوت نیوانی کد بیجه اشتا بردن بچن اتفاق بکن نظام چه او نه پرزیده گرینگن لی یا راستی MHP بخواز نخوازه ایدی اک پارتی و هولدانی وی شکلی چه بفه لی koalisyonu که اتفاقی کو CHP و AK Parti de nav de be tişte kusate fikrande ku MHP و AK Parti و CHP be jber ku CHP و MHP ticaral hev nakin derfetek wa heye gelo dibe çiman nebe Cengiz Çandar rojnamevan beri nivîsek wa nivîsandı bu eğer bi armanca netewî bûne be dibe ku werin gel hevdû yani jber ku د سیاست ده بیست اصلا هیچ نه انگل هب دوت برجواندی و قانون لی دما کو مجار ده بهنک پولیتیکاین جدا و مجارن سوریه یعنی مجاردن دخوازن بینگل هفدو يعني ده معنا وك نتهوي يعني أنيكي نتهوي بياوكرن راستا يعني دواري نتهوي ده دكارم بينجل هفدو يعني بخوا ده هالبجارتنا ده جي افتش در كتولي راستي و دنگ دير ده هالبجارتنا جي خودي لويا كي در كت كو دنگي خدا جهبه
Mesela partiye din dengevan ketin yani MHP'ye, İyi Parti'ye Lena Erdoğan dixwaze dîsa vê eniyê xurtir bike nijadperest netewperest wana dîsa derxe pêş ku wek hêzekî wara kar bike. Yani de mane ku netewperestî xwe nû dike hûn wê dibêjin hûn di qadê de jî lêkolînê dikin di asta xelkê de guhertinek çêbûye an çê nebûye yani CHP dikare bi asanî li gel MHP û AK Parti koalisyonekî bike. Nihad asta jor de ev hevdîtinê ku çê dibin li nav xelkê de cudatir e. Ji ber ku CHP wek sazî wek xelk perçe perçeyî ye yani beşek wan hiç naxwazin vî tiştî lê beşek ku piştgirî bidin jî hebe lê em karin bêjin ev berê jî dema MHP û AK Parti koalisyon kirin jî ev tişt çêbû yani di asta jor de dibe siyaset mesela karin bi hev re hevdîtinekî bikin lê di jêr de na de egereke ku hilbijartina pêşwext de çê bive di encamê hilbijartinê ji bo wê dipirsim yani CHP rîskek wisa dikare bigire yan jî özel kare rîskek wisa ser xwe bigire ji xwe rîskek e lê niha siyasetmedar li Tirkiye bi şeklekî berjewendî li siyasetê dinirin ne tiştekî wek bi rêgezî bi exlaqî yani yan jî daxwaza xelkê be bixwe çawa berjewendiyê wan çawa bê maseyekî çê dikin û li wir vê tiştî nîqaş dikin dibe ku dengderê xwe wan da jî bikin yani 10 sale mesela hinek AK Parti wan da kirdi wê mijarê de hinek partiye de jî hene ve deva ve gelecek yan jî Dem Parti yani evana wê çawa bibin eger ew tifaq çê ve koalisyon çê bibe yan jî wek alternatif riya siyemînê bimeşin Dem Parti jî ez vekirî bêjim ez fikrê xwe şexsî dibêjim divê Dem Parti jî ser navê siyaseta Kurd divê berjewendî xwe biparêze li gor berjewendiyê Kurdan divê ser masê rûnê siyaset ji bo wê ye ji bo berjewendiya xelkê ye li colemergê qeyûm danîn û wê pişt wê qeyûmê dî jî werin bi wê baweriyê me ji bo jî gerek li gor berjewendiyê xwe tifaqa çê bike koalisyona çê bike dîsa mesela Ayşe Ateş bu mesela Özgür Özel xwedî lê derket yani got ez ê bikevim dadgehê li wê derê beşdar bibim yani ji bo colemergê jî dikarî bûn CHP ev bertek nîşan bidin lê tiştekî wiha nebû mesela divê wê rojê li mîtîngê karibû amade bûna lê em ji vê peyaman fehm dikin yani CHP wek serokê CHP hînê mesafeyek heye yani dûr disekire li hember Dem Parti her çi qasî şermezar dike helwestekî diyar dike lê xwe nêzîkî Dem Parti jî nakin yani pozisyonekî wanî seknandinê heye yani duyarlı de Dem Parti nikare bêje ez ê tenê serê xwe siyasetê ciyê xwe bigirim Dem ve kayyumlarla ilgili AK Parti helwesta CHP a ser qeyûma ku AK Parti nerm bike heye bandorek wisa heye yani de hevdîtina destpêkê de pêşî lê girt CHP mesela zêdetir mijarê Kavala Can Atalayê mijara Gezî vana behs dike cara behsa hindik be jî behsa Demirtaş jî dike yan jî girtiyan jî lê di asta ciddî de bi dengekî bilind ev mijar negotin yani Dem Parti bi xwe hevdîtinê de got ew mijarê de jî girîngin lê destpêkê gerek mijarê qeyûm al ser bisekin lê CHP di wê mijarê de xurt dengê xwe dernexist Sîma mêvana me bi Rêstacîra Baktaş bi seroka navenda lêkolînên diyênê tiştê diyar ve Sîma ku tifaqeke nû bi navê bereya netewî êdî bi vî rengî tête binavkirin eger bête bîra bîneran salên 1970 jî li Tirkiye bi Tirkiye digotin Millî Cephe Koalisyonu yani tiştekî nû li Tirkiye çê dibe bereyekî nû ava dibe yani CHP jî aliyekî ve nêzîkî vê meselê dibe lê tiştê ne diyar ve kanê bi rastî xelk alîgirên van partiyan heta çandê teveccühê nîşanî vê tifaqa nû bidin ji ber ku di dema xwe de eger siyasetmedarak çûba CHP li gorî AK Parti her weke ku çûba
قندیلی یعنی جوی آسته پشتی 18 سالان özgür özel وکو سروکێکی CHP پێشوازی ئەردوغان کرد واتە gelek هەر دوو ئالێژی لە دژی هەفتوو gelek ڕژد بوونە سیما gelek تند بوونە gelek زەحمەتەک و ئەو کەش و هەوا بێتە نەرمکردن gelek خاڵی نەزەلالەنە پشتی جەژنا قوربانێ و مەسایە لە ئەنقەرەدی گەرمتر ببە بێگومان پەیامن مەهەپێژی CHP واک پارتی والیên dijî dê zêdetir be. شوکت گل سپاس کن بوده و میوانی تجی شوکت هر کی نوچه گانو دا لعنقره گلمه بود